Reka mbasuhuze kandi nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu, nitwa na Cretin Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Ni gahunda rero y'inkuru n'ibiganiro tubategurira. Uyu munsi inkuru twabateguriye ikaba igiye kugaruka ku bukwe bw'abageni babiri bari bafite ubukwe uyu munsi ku wa gatandatu. Ubukwe bukaba bwamaze gusubikwa kubera yuko abageni bafunze. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwamaze gutangaza ko umusore n'umugeni bari bafite ubukwe uyu munsi ku wa gatandatu tariki 11 Gashyantare muri uyu mwaka w'2023 bafunze, bakaba bari gukorwaho iperereza ku kibazo cy'amafaranga yibwe imwe muri banki za hano mu Rwanda binyuze mu ikoranabuhanga. Usibye aba bageni kandi ngo iki cyaha kiri gukurikiranwaho n'abandi bantu benshi banyuranye. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga ko hari abantu benshi bari gukorwaho iperereza ku byaha bijyanye no kwiba amafaranga ya banki imwe ya hano mu Rwanda, nubwo iyo banki kugeza na n'ubu itarashyirwa ahagaragara. Umwe mu muryango w'aba bageni bagombaga gukora ubukwe uyu munsi yavuze ko kugeza ubu ubukwe bwabaye busubitswe. Mu kiganiro uyu yahaye ikinyamakuru Umuseke avuga ko ubukwe bwabaye ngombwa ko baba babusubitse kuzageza igihe aba bageni bazafungurirwa. Uyu kandi avuga ko aho aba bageni bafungiye kugeza ubu hamaze kumenyekana, ariko agasaba inzego bireba kuba bagezwa imbere y'urukiko kugira ngo ibyabo bisobanuke. Aha uyu agira ati aho bafungiye twarahamenye, aba ku wa gatandatu no ku cyumweru nibwo bafashwe, bakaba baratubwiye ko bafunzwe kubera amakarita ya banki aya azwi nka ATM akoreshwa mu kubikuza amafaranga kuri banki. Uyu asaba ko aba bageni bashyirwa imbere y'ubutabera bakaburana, kuko ngo iminsi 5 igenwa ngo bashyikirizwe inkiko yamaze kurenga. Ku ruhande rw'ubugenzacyaha, umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yemeje aya makuru, ariko ku bijyanye n'uburyo icyaha bakurikiranyweho cyakozwe yirinda kugira icyo abivugaho kirambuye. Dr Murangira agira ati iyi kese irimo gukorwaho iperereza, ikaba irimo abantu benshi batandukanye bishingiye ku kuba hari amafaranga menshi yibwe muri banki imwe ikorera hano mu Rwanda, bikaba bikekwa ko bifitanye isano n'ibikorwa byo gutera inkunga iterabwoba, terrorism financing. Iperereza yibanze rikaba rigaragaza ko hari abantu bari mu gihugu no hanze bakekwa kuba barabigizemo uruhare, ubu bakaba bari gushakishwa.
Dr Murangira avuga ko iki cyaha cyakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga ariko uburyo cyakozwemo akaba yirinze kubutangaza. Naho ku birebana no kuba aba bantu baratinze kugezwa mu rukiko, Dr Murangira agira ati oya, ntabwo igihe cyarenze, iperereza riri gukorwa kandi rikurikije amategeko. Uyu Dr Murangira kandi avuga ko ingingo ya 11 y'itegeko ryo mu mwaka w'ibihumbi 2018 yerekeye kurwanya iterabwoba risobanura neza aho ngo iyo ngingo igira iti urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rufite ububasha bwo gufata ukekwaho iterabwoba ku mpamvu z'iperereza, kandi igihe cyo gufungwa ukeka gishobora kongerwa kuva ku minsi 15 ariko ntikirenge iminsi 90. Dr Murangira avuga ko hamaze gufungwa abantu bagera kuri 60% ku bashakishwa bose, kandi ngo iperereza rirakomeje kugira ngo hafatwe uwo ari we wese wabigizemo uruhare. Ku birebana n'abageni bari bafite ubukwe kuri uyu wa gatandatu, Dr Murangira avuga ko kuba ubukwe bwabo bwasubitswe ari ibintu bibabaje, ariko kandi nanone akavuga ko ngo ibi bidakwiriye kuba byabuze iperereza gukorwa. Ku birebana n'aho aba bantu bafungiye, Dr Murangira uvugira RIB avuga ko bafungiye muri sitasiyo za RIB zo mu mujyi wa Kigali zitandukanye. Nubwo bitari byajya ahagaragara, ariko ibi bije nyuma y'uko abantu bari bamaze iminsi binubira serivisi zitari nziza bahabwaga na banki y'abaturage mu Rwanda izwi nka BPR. Gusa amakuru abihamya neza niba koko ari banki yibwemo amafaranga akaba atari yajya ahagaragara. Gusa tukaba tubizeza ko ibirebana n'iyi nkuru tuzakomeza kugenda tubibakurikiranira ndetse tukanabibagezaho umunsi ku munsi. Nitwa na Cretin Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Mwese mudukurikira muri hirya no hino hatandukanye, reka mbifurize kugubwa neza, ari nako mbibutsa kudusangiza ibitekerezo byanyu, ndetse nanabibutsa gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Ni mubikora gutyo muraba mugize neza. Ndabashimiye cyane, mugire amahoro n'amahirwe.